lenkolo ke yakwaShembe inkolo yamanga inkolo engekho baphathi iBhayibheli lona leli kodwa la kuthi Jesu khona bathi Shembe uyabona nje bathi Shembe is the way incwadi kaJohn 6 le John 14 verse 6 la khona uJesu athi imini indlela neqiniso nokuphila akekho yababa ngaphandle kwami bona sobethi Shembe is the way of which abafowethu angeke bazonde futhi ngeke ngilwe nabo angilwe nabo but we must iqiniso silikhuluma ukuthi Shembe inkolo engekho uma uShembe kuyinkolo eqiniso uShembe akavume ukuthi uJesu inkosi uthunywa uThixo ngoba iBhayibheli mabefuna ukuhamba manga istory esixoxa amakhehla nje anje ngami anentshebe enkulu amayixoxa wezwa amakhehla athi uShembe wathi ukuthi kwaba ukuthi bekuxoxela ngazozele bekuxoxela bayaya abantu boyinikela khona kwaShembe bayinikela ubuthaphuthaphu amadoda agcwele bayothatha abafazi ngidabana ukuthola umfazi uvele umhlale bahlale ebhenchini uyikhombela ugana ngakhala ayi20 abafazi abanankinga kodwa inkolo yobuKristu ayivumi ndakona abafazi abaningi inkolo yobuKristu isithemba sivumelekanga kuKristu asikho akukho la sibona khona angithi baba ke sibuke lento abantu abahlukanisa iBhayibheli umhlanzo wenja lo umhlanzo wenja ngempela yabona lokuthi inkolo yakwaShembe inkolo yamanga inkolo engekho umhlanzo wenja lo yiphe khona ile yabo le ngoba ayikho nento eyodwa yenziwa amaKristu yashiwo uJesu lamaKristu lawa bogus as fake Christians ayikho neyodwa into yashiwo uJesu abayenzayo uJesu wakhuluma wathi man khuleka ningakhuleki nimile bayama bona ngeke ubabone nje beguqile bethandaza beguqile bayama bona futhi basonta behlele ehlalweni wathi uJesu ningahlala ehlalweni ningavumi futhi ukubizwa ngokuthiwa umfundisi bayavuma bona babizwa ngopastor fake pastors opastor basesihogweni umuntu omKristu ngeke unqane kumbona egunje ubona lo baba ingunguluzo emdala kangaka ugundi ikhanda emdala ngoba bafuna ukuthi kuthiwe badala ngombuthi ukundeleni ikhanda umdala kangaka seze wampunga lo baba yonke indawo akafuni ukuza umlando ufuna umlando ukuthi uShembe kuze kuthiwe Shembe is the way kwavela kanjani lo ususela la ekhanda lakhe lingenalutho ngoba lokhu ukuthi Shembe is the way akuthathelwa ngencwadini kaJohane fanele ngabe uyabuza lo baba uthi maNazaretha bakhona befundisi bazomchazela ngoba bona abafundisi basesihogweni ngoba ngombuza mongababuza bonke naye lo baba lo ukuthi njoba nithi na befundisi nagcotshwa ubani engcoba kuphi uJesu nimazelaphi nani mbonaphi uJesu wakhuluma wathi mina ngizemvini ezilahlekileyo kuphela zendlu kaIsrayeli kuphela zendlu kaIsrayeli bona babendlu wonke umuntu onebalela iminyama uyazipha nje uJesu anina Jesu nini lo Jesu enizipha yena wasesihogweni ukhona omunye ubani umpungose ubaba umpungose uthe yena akamkhonza uJesu ofanjalo into ngaba amaKristu ayihlupha ngayo ukuthi why iPasika liba ngoMarch libe ngoMay libe ngoApril abayihluphi ngalokho why because iarea yokuxhumana noNkulunkulu abanayo abanayinwele abanantshebe ingunguluzi nje badla nengulube ngoba bona bakhola inkolo yasesihogweni abakhola inkolo enomthetho nenesisekelo so ngoba uthi yisiphi isisekelo senkolo yenu ngeke bekutshela ngoba akunamthetho lapha akunalutho baqaduluka nje bona ngoba ogogo babo bamukela inkolo ebolile ifika abelungu bafika neBhayibheli beliphethe ngesandla batilahla ibheshu uJesu ngeke kumukele mawubhinca ibheshu ngoba once umuntu akulahlisa isiko lakho awusayena umuntu usufile isidumbu bathwa lahlana ibheshu nangakithi bakhona nje nangakini bakhona omama bangasayibhinca idwaba ngoba ethena uyikholwa mina ngikholwa mina ulahla isidwaba kwabulawa inkomo lalela kwabulawa inkomo kubo wancanyiswa kwafika kwabulawa inkomo lapha kayoganela khona kwabulawa inkomo ngathi uyaqholiswa lesidwaba akasibhinca wasibhinciswa ngembuzi kodwa sesilahla wasilahla ngeBhayibheli uyazi umhla kuphela kodwa uyazi umhla kuphela ngeke uvela undize nje uyeJesu funeka abantu bazi ukuthi ngeke uvela ukuthi uziyongena kwaJesu lo yawumazi uyofika ubuze lapho uzimpumputhe lapha ezulwini ngeke ngidideke mina mangathiwa ngiyafana namhlanje mangingomuntu uShembe umntwana wendlela lo inkosi laka le inkosi inyanga yezulu le inkosi uThixo lenkosana inkosi unyazi lo ngeke ngilokhu ngififiyela ngibuza ukuthi ubanike lo amaKristu bazenza juice bengefruit
imosi yabo bazenza juice bazenza ngcono bazenza amakhodlwanyana abolile angcono kunamaNazaretha angazi ukuthi bangcono ngani wathi uJesu ningavumi ukubizwa ngokuthiwa umfundisi bayabiza ningasonto inhlele ehlalweni basonto behlele ehlalweni bona mangwaya noma ngijoba kugudi nje lo wasesihogweni logudu wabo wasesihogweni mangwaya manje uye kuleli iphasika labo lesesihogweni ufike ungena uzobahlala ehlalweni uzobafica bekukhona abahleli lapha ematafuleni phezulu lapho wathi uJesu ningavumi ukuhlala ehlalweni nasehlalweni ezizasenhla nokubingelela okuthiwa umfundisi konke lokho abakwenzi mawubuka lesithombe ezingezansi kwalo baba lapha ubona umama bamaNazaretha nabakhokheli bahlala emancansini bahlala phansi ngentobeko ngisho amadoda khona esikhundleni sokuncoma uNazaretha lo baba lo he is busy criticizing lambasting into engabuye incoma yena ngoba wanceliswa futhi uyambona ekukhuleni kwakhe vele wakhula kuyilabo baba maphitikoti njobe semdala ngoba ukuba yiphenti ukhula nakho akhona nje amanye amaphenti ayakhula manje azoba madala kusasa kube inkwaqankwaqha yephenti elingazile abukho ubudodo ongabuthola kulo baba lo mangase kuthi unenkinga nje kini akhonto angakudodisa wena mawufika kuye uzofika kuvulela iBhayibheli athi uJobe wahlupheka into engeke izikusize ngalutho uJobe abangamazi bazokutshela ngompostoli Paul umbulali ngoba uPaul wayebulala abantu ababelandela uJesu uJesu azebe nalo futhi ibandla azebe nalo waba namanje isicagoqwane babe u12 wabathuma wathambani yoShumayela wabashayela umthetho futhi ngiyaxakeka lamaKristu amnyama lawa njengami amaKristu lawa azenza amaKristu angconywana izenza juice ningefruit yanyanyisa kabi lento eshowe lo baba lo inkulumo yalo baba ifana nsene omhlanzo wensha umuntu onaleli balele emnyama uJesu akhuluma uma ebathuma laba bawu12 angendaba mina noma ungathini kimi lento le ngiyayisho ngicabangeke kahle angidakiwe utshwala mina lo baba lo uyanyanyisa futhi uziqedela isithunzi sokuba ubaba noma ngahlangana naye kuphi mina ngobonela igobosi nje ngeke ngibone ubaba ngoba isizathu ukuthi athathe energy yakhe azokhuluma ngobuNazaretha azogxeka ubuNazaretha ngeke wazi ukuthi isizathu sakhe isiphi uJesu masethuma le12 la ashongo futhi ukuthi abapostoli azange esho abapostoli uJesu ayikho nje into uJesu akayikhuluma ethi apostoli noma ethi apostolic into le efonywa abelungu le nto yabapostoli le bezodla lelizwe leli balahlisa ogogo benidwa bamnowami ugogo uDaboyi angizalo uMatha mina owami ugogo akusuMatha angizalo ugogo mina uMaria angizalo uGoodness umukledis owami ugogo uDaboyi omunye umqhiki ngizalo ogogo angizalo ogogo abalahliswa amagama mina balahliswa nedwaba angizalo uZakewu noJakobe mina ngizalo uDwili ngizalo uthunqa lashana zibili iqabethe uhlala eMaritzburg uthi kwakhweni udla imsundu inkankaneni ngizalo uThimbathishela umhlalo nepelethu macanca ndawonye kwamkhokazi abazi lo emzini lo baba lo ngeke uzulithola iqhugwana emzini lo baba lo ngeke akhosibaya ekhola uthi akho yitheba akho inqoko umuntu oyofa nje igobolondo otshela ukuthi yena uyofa eJesu uyoya kuJesu kanjani umbona lapho uJesu yomazela lapho uJesu wathi mayibathuma uJesu le12 le wadlalelana ningayi emzini wamaSamaria kodwa funani kuphela izimvu ezilahlekile zendlu kaIsrael wademarcate uJesu wafika wademarcate uShembe uthe mayifika waamalgamate wathi wozani nonke izizwe selibasiwe lelo ziko ziyaloda zonke izizwe wathi lelo lifa ligciniwe ligcinelwe nina wathi lincishwa abangalithanda abalithanda wozani wathi abantsundu nabamhlophe ziyamenywa zonke izizwe kwakusho uShembe uyabo kwakusho uShembe ekhuluma lokukhuluma lokho ekukhuluma la emhlabeni azange uShembe akhethe ngesikhathi bemlwisa uShembe waloba ingoma etahle kusula amagwala athi hey kuyaphela lokhu kusasa kuyaphela konke akusekho wathi uShembe namhlanje bathi la bantu kuzophela lokhu ebesho uNazaretha abuzange phela nangalomkhulungwane ke lo shawe lo baba ngeke buze phela uNazaretha ngoba lomkhulungwane abawushaya lapha emasontweni abo abafusa kubaphelele manje ukukhuluma uthi indaba zikaShembe ziyezelisa lezi zabo ubukutshela bezoxoxela ngeinsumansumane yangempela uzinsumansumane le bakutshela uzokumJesu avula amehlo ukuphi wena bakhuluma indaba zokuthi uJesu wavula impumputhe ngathi senyambona uJesu omunye wathi wahlangana noJesu ngathi mina ngathi kwiminyakanyaka ngahlangana noJesu kanti ulala nabanye abafana uqubula izinqa zabanye abafana akufunele lento amaKristu asenza kaba ngathi amazi uJesu
ngathi bazi uJesu abathuma labaningayi nje ngendlela yaseSamaria namhlanje bona bazenza amaJuda bengesiwo ayikho lento yalo baba lo iyanyanyisa lento ekhulunywa lo baba lo yahlanzisa lenkulumo yalo baba ifana nsene umhlanzo wenje miningi kabi imize evukile eyayichithekile ivuso ushembe ngabe zingakanani idada bonke labantu abamanaza abaphuza ababhemi ngabe bangaka abantu abasonta ngokuthobeka esikhundleni ngeke ubeze labo baba njengalo baba lo exoxa ukuthi ushembe wahlehlisa ulwandle wakhuluma nolwandle wazi ukuthi uJesu uhamba pheke olwandle into angazange ayibona bazi ukuthi uAbednego noShadrach noMeshach bangena emlilweni abangasha akuyinganekwane leyo kodwa ukuthi ushembe wahlehlisa ulwandle ukuthi ushembe usukumisa ishosha wasukumisa 5 yeshosha eTeyes ukuthi ushembe utholela abantu imisebenzi kunensizwa kade ngikhuluma nayo ku live ithi ushembe wangifonela ngefone engayazi wangitholela isikole bazothi inganekwane leyo ngathi mase ngiyifonela ifone yangangena ngabe ngisayibona nakuma receipt calls wathi ushembe wena isikole uzosithola endaweni ethize inganekwane le baxoxela indaba uzwezela angathi phela uyezela ngoba ijwabu ngeke kuyizindaba kaShembe mawuyingunguluzi ngekhanda ungenayi area exhumanisa noNkulunkulu ngeke uzwe izindaba kaShembe